Hallo, class coig, fáilte a dhis. Seo an darna lesson acin an teachcin the IC Pirates. Agus go deireadh an lesson me dheireg acin ar novel study a hasio, or me dheireg hawl chud sin chrìochnaich. Ha sin gyfi bdyn me dhein cuspairean an leabhair, díreach mar a dhein sin an dí. Bí sin brí me dhein tífar chuspair an dùil, agus smynich me sin me chríochnaich chuspair. Mae ein carstas agus gw, fag yma lader agus ruith rhan leabhair ar fat. Mae ein tiúlach agus addich. O'r ged nach ra chwrtynne an-diugh va Miki nach Siri Frederick va sialtyn groi'r siamtynne eile aarachag nach ra. Agus yn rwt meierig mar va Frida Nilsson y sialtyn agus a ferach gyn yn doich gysio mun aarynach natra mun chwrstore. A va gymaffolwsioch as y leabhair nach ra. So surin gaifsio y diw gydera a fi a ganjachag cuspairean y leabhair agus a fi brian sa beachdachadh me dhein cálarúm. Ach, mus dían sin. Ha mis an fi bdyn me dyn dereg y leabhair. Fyr beach! An te chhrìochnaich mar a bhaise van dŵr. A ro question hast acaf. A ro rwtr na va tachars nur cín a bhaise íwse sian faicinn. Va acam sa fym mira. An ro'n tjeca laraf mun a spionatar an mara eile. Va oram. Dyna fa Siri clíoch a vata fa baldi as beardi ma chreach, fa ma chríochnaich a plúpardich. Va an tjeca laraf an nósin. Tangál dyn Siri Frederick gyfynach me dheireg. Frederick a beachdachadh. Ar o briseadh-dùil I dyrewn gaif nach achgysio frwydon a fasio geri faicinn. Ar o siw feddach yn dwrych nach achgysyn Siri agus Miki le dad cálag blúbe. Ha is acin gyfal dad hast ewns gyfal fel a bew fy sy'n awn dyr y gylewr ach ar o siw feddach yn dwrych nach ro sy'n ewn gys sy'n eich lintyn can gyfig Miki Siri dwrych a gysio gydad mar a fa isio a ket ysio past madde agus a faicinn meidyn far a bew dyn mar sy'n. Jimmy ein eich lein a roisio fideo ros yn bharrachd dh'ionnsaich mynd dwein, na roisio tolich te diolch le enymyn agus enymyn hilynach a chwyntian, na roisio yn gylewr gaif. Deir beach me ein daf ac yn jerig. Je ffagrian a hag a fi tachars ddiesio. Je fai graag yn jerig. There's no one to go for someone like me, someone who sold their soul to buy their freedom. Fa mi feddach yn dwlich ye, a roisio eisiau feddach yn nyrd. Die wees tachars. Am bi ishe agus Frederick a fudach a vata I chèile. Am bi eetsen a siála gebrach the snow raven. Jeir beach. Dan bi Frederick a dolgachi. Ach am bi Frederick John of a dolgachi a sone stuff. Nja am fall vi een díseach a gachi di chèile agus a fakkel a vata ag bragdar. Or mar a Frederick a grach a tuglish Idir na spionatar an mara. Njo dove mar a hústi ag yn dirig. Anya lysam, deir beach gada sin, de chachlas yn ewn teach. Dwlich na chil. Ha mi'n dochas gyfal Frederick agus dove gyfiri chèile. De yd beach gan ar a húst Frederick rí Siri gym faicig yn rí chèile I. A na te goodbye húst at see you later. A fel se van dŵl gym beag rí chèile yn eerst. Stoch gybi Frederick. A fudach blúbe, a deach a tŵl blúbe. Hanya lysam. Ach fa snog mar ar ha'n cael eiter a chulbáidir na chil, so var sit snog va mi feddach gain. Agus dol eis min chlein ille van na vein gúal. A ro séif se feddach gain hanya lysam mi heinjach min dein. Or va misje een dŵl gan canig at barach, a deach nien of fast va gra tapel nach ra. Agus my smychis yn edrych sy'n y fein, mynd bwyn efo sydd efo gutch gwyl Miki. Agus mar efo Miki ag rach a besydd y hyd ŵr a hachar eich ŵr. Agus y gutch y fi ag eich gysio gwydioch. Sŵr mar a sy'n y ffeddach gen y nisht. Mar a fi sat yn yr heitir gechai sat ag y dwyl y tŵlach a ddysg. Eintio noch yn y chyll. A byd y dol edrych gysgol a fystioch, dol edrych yn tŵlach achos fi hwyl y cael hangi dŵr un byd triplytio nach gyd. Jeir beach gada sin, cod eisiau fy sin colwch. Fa snog mar a hwst Siri ag y dirig gyfal at y gechrachag agus chanawn na fi mar feich yn tylig ach leis grwy crahag ar leif caret grwt na sgolicha rili dynia y ddysg nas dynia mar gybieg more human. So sy'n ein dynach nach ro. Ha mi feddach gen ag y dirig
gyro siors je sŵrach a gawn, siors je redemption am nach ro. Or sin na Frederick agus Siri a faicinn rari Frederick nach ro. Gaf mi díadach not na ga, diolch bic a bídach idir sin, an dheidhinn chuspair a sin. So ha dubh a gra nach al áte ángí, reis go drichí a hennam, ach ham Siri a radí "You say you've sold your soul," I said to Dove, "but it's not true. For the last 12 years, your soul has had some pretty harsh treatment, and so it's had to toughen up. It might take a while to coax it out of its wintry lair." To coax it out of its wintry lair. Je saula athair go hasin na dheist na chèile, mar go bhfuil a hibernating, mar go mahin a ham. For si dainte noch, or bhai mach me dhéin enam gönne, souls of people, roie, agus a brín me dhéin a spionnatar an mar a job pís begile dioch, pís a big bídach an dheireh chuspair. Nuair a ha Whitehead go bhí a chéilch san a spionnatar an mar a ulag idir bhad, sinna ha Siri gra. The men and women gathered around their captain and wept silently. It was a strange sight. Scarred, hunched, one-eyed pirates with tears running down their cheeks. I hadn't believed that pirates had souls, but at that moment I thought perhaps everyone has one. It's just that souls find a better home in some people than in others. If the soul is offered nothing but harsh and frozen home, it has no choice but to take it. So van misje veilig kunnen hen gro bruidhinnidh sin a faicinn ra, ma ha a-diugh a chrìochnaich aithneach gaisegeil gúte, go big tusa a gaisegeil agus a gaisegeil sin. Ach a sin chrìochnaich ra, leis go bhfuil a gaisegeil, gun ciúm da eis mar a bhaim a go bíag. Déir beach mi an baldi agus beardi. A róisih sons gun chuig Frederick thar chléiche vata, nu róisiú tolaite nach de bhúrstead. Va mi hín tolaite fé mi ra, or ha isach in codí se ha Frederick colog ha fadar an noch gur sin nach il. A mi feidir, och, ac a nu nawn gata van d'iugal ar einde noch. Va mi se feidir in ik in dirig gro bruidhinnidh sin a faicinn raring, ged go grot sa ha cwtig in y drast. Nu ged go donna sa ha cwtig in y reinad. Ha chance ach gynachariad agus gyn faiat sŵrach as a sin. They will be redeemed. Sin va misje a gael as a sin. Jil biach ki. Va dirig cwtioch gyma gyrich na chro na diolch ceir capel til yn mierig y fac inne y diw. Va mi ffeil ac yn gydach at siachat gymal dŵa. Ach, va mi gyma tolich til lys. Ach, biarol am na rosin y faicinn bharrachd. Va ba tor ceistion has ac am sa ag yn dirig. Diemet da ioin. Sam an opad ac of se y diw am yr sions gyn tug sef yn jalaf y siar na rwt o siar a hachar van na capital yn meirig agus gyn dyn siw jalaf mi ein. Stoch gyda y chlawn ham le ydach môr spionat yn mara y fora, fa sy'n efig nach ro chord sy'n nhw. Miki le na bochtr yn chwn môr gynwyr i fi siol gynta. Chwr sy'n ar am fi gael gyn. So tug sef se y parst as na capital yn meirig y leif sy'n diw y siar leif agus dyn jalaf leis. Nisje, elmer son lesson cash. So mara ha mi gra, je was je bremi en da chuspair lewer, agus a diw brini sin tidach lua cuspairean eile va misje felkin a va roitron lewer fat. Fiach is in da you sin na chèile chèile. Carstes is school, tuilvach is airach. So carstes agus school, agus mar va sin a chrìochnaich bannen etter dheidhinn, na céilichen, the connections etter dheidhinn as a lewer. So as a chiet dollamach, mar ha isach in heen, ek knak na cúise, ek 4 chríoch a lewer, ha me ein Siri agus Miki, agus an gule hettere mar ferrichen. Mar ha isach in a chailat, in naga, na wat big, agus stoke wil sin tors boeire, gyfel Siri mar a fai, mar siors de fahar, ri Miki, nach sy'n ciast, get nach Siri ach jechi heen, blyn a gwysh, haig yma og. Ach fai ceiat a stjoi Miki, agus dad oedden, mar gyre mahar ciast de vintje. So fa gwyl sy'n gysonlich a lader nach ro. Agus sy'n ysgorach grwn dlisten y smŵr, responsibility mwr af y sy'n ora, a dol o nôl, tourist dan a cwnnwrsioch dyr neisi, gus Miki a haflen.
Ach, van dheidhinn chèile agus an dheidhinn de listan sin Frederick nach agus fa esan a faicinn chociúmtach diach mar a Siri faicinn chociúmtach gynt a gytjat hana van Siri Frederick na húnar mar a gytjat Miki Frederick na húnar aithneachadh. Smaoinfhe sin chuspaire, whitehead agus dubh. A bhfuil sibh den bheach gur sgeul ítir anna hin. Sgeul ag dubh sin a athair sgeul ag whitehead sin a níon. Hanne mi hín ho cínseach as a sin. Sin a thug whitehead í be sábhartas nach sin ceart. Mar a green, mar a héin a gra, I sold my soul to buy my freedom. Mar a dheonnsaich a bhí na níon de whitehead. A bhí bew tuilig. Chachaning gur a gúil a sin. Agus mar a bethe héin a furach codrich se chléinile, be warden a bhainte. Ach na rút a gúil gotícin ha bhíag tú seans go big bethe mar sin nachcha. Bíag. An me se clínteach as a sin. Smaoinfhe na tuilich eile noch as a leabhair, aireann anna agus inar. A dhíist deach mar a chail Siri nach chail inar achar. So wat is a nun stein sin ach va aireann anna cé de stei inar, mar nach ródad or nach bruidhinn go achar Siri cé as a deil. Smaoinfhe a gúil agus an túlach a sin. Tuilich an eile gytjara a bheidhinn mhara agus a fast mara a merchild agus mermummy. Va gúil go má láidir an a hin nach Hanne lusacin had de hic sin líomh cemar a bhat scapte ó chéile ach a isacin gyntánaach mami a dhis. Agus mar a bheit Siri is an tetarama a céit a sé a fast a sin a dhíist mar go máthar a bhíntise. Va ishe va seantaine eile áirichaig nach Leis nach Miki si bhí céit is déibh Siri an nóisina céit is té a fast bhara a sin. Tí mé nani. Ar siú féideachcin idir gur gúil ag nani sin Siri. Mar a Siri réir fellaf mar a réini. An beg a furachrí chéile sin blianaí chéile, a beg iad an mar sgeulachd hain. An mi hín cho céinteach. A man dú gur nani a fíochain. Or bhai chud dh'ionnsaich a bhí céit as dé Siri nach Ach, hanne mi céinteach as a sin, dé beach céin. A bhar din bheach gom furichi gat di chéile mar a Siri réir fellaf mar a rí. Hanne lysam. Baldi agus beardi. Ní brair na húnta. Fairle fats fer move. Hanne lysam. A bhfuil siú smaoinfhe at aithneachadh gvír an gaisegeil a sin dúchas. Gyfer at san an-diugh an t-eagal. Agus a bhfuil iad san an dlúchaid an céit iad san a sé a chéile. Smaoinfhe cuideach bruidhinn agus na muinntir an mar a eile. Seoir se dheitúlach a húnta na ché. Agus, ma ha cuideachcha, mar a thuúlaach tú, mar a bheith Frederick le pellar na cheann a gra bín at a muinntir mar na cruimi asbogad. Stocha go bhfuil táireachcha na bruidhinn nach gúteach. So stoch an cumiad san a dólar dubh mar bharrachd gúteach agus gan bí bethe úraachcha in snúríomhann. Stocha, tíir beach. Arstram, het is minnie, je niet er mee in arstram. Ha is dat in gere drach gunje hen, ach ha nislish heen. Kein ak even er gunnig zien met jergeir en seglen arms. Va gaals, va braunochs, va mulledag, or nach de gaisegeil a hule spunneter mara a wikke. A var geul ekkesen dinges en bi ach heen. Va verder in kiumtach nach maar a gaisegeil ten behe ach. Eentje nog. Zo dan bi eetsen, bi essen, bi arstram het al snoerieven. Call dove. Han je listen. Agus een big Frederick John arstram agal borst. Hamin doe big Frederick or sin go kar gaste sahae. Big essen het torst mahanis gearstram nach big mahanis forgiveness. Hamin kindje gum verige mahanis shachat. Getera. Cuspairean meierig mistat zijn, or had je quick minute in de gang. Cuspairean meierig an aithneachadh.
Ba aithneach nátere há folliseach a sa leabhair nach rá, bha thoiseach go deireadh. Ha pís big bha capital a hún, bha fír thoiseach a leabhair. Céineach bhfuil sin, bha capital a hún. Clouds of spume hung above their shining backs, and a thick mist, white and beautiful, had been blanketing the horizon for days. Ag fír thoiseach in leabhair, ha Frida Nilsson a thost dealargain de Blue Bay, agus as cudrniche na beachdachadh a ha fudachan. Ba thost dealabde na muchgin mara ever sin. Clouds of spume hung above their shining backs. Aber is a dealab nachil. Agus sin mar a chumí a dal as a leor dealab, astí dealab, de nárinneach go sin. Rud de bhuail armsa go sonrite ag an deireadh. Vai a an-diugh qua sin folliseach, agus bhríonn sin me géan an dé nach de bhríonn. Ach cúideach, mi dúlaigh deireadh go leor vai fiachan ur a rinne, mar a gúine, go bhfuil náidir na sláideire na hasinne. Céineach go bhíh tron a gabhraigh va a dheidh chochrúai nach buring de rinne sa bí a bhí seálaigh, agus go deireadh go buring Siri bhí cosach an dheidh. Céineach go gorá staram sneachga ann nar a lorach inárí. Ha buring I rúts bí a dhéanamh acha bhí dalan an uamh a fiachan I héin ascaigh sa chumar sábharte, or va náidir na sláideire na bhaid héin níon bhíh. Agus smúnich cúideach a bhat a galí ag an deireadh. Nach de chur as de whitehead. Goed, go deireadh. So, a mis féideach in go Frida a chléachgaigh aithneach mar suíochaigh na sgeul ach an an-diugh cúideach mar character. Agus nuair a bheith sin a céit personachaigh, personification, na metaphor na bheith sin, chunaigh sin chotríochnaich mar a bheith an aithneach a héin mar ferse agus chomháidir. Fuse nuair a bheith whitehead an chéalacha when they buried him ag muid. Va iste gra the tentacles of the seaweed had him, nor the kin den Georgian, va jo veta for realm, agus be personach a gavam, mar gorá whitehead ek a vuth, agus gorá vuth cur a garsten in mun chóirsteid mar go bíag. So va sin a ruith tron leabhair cúideach. Nuair a smaoinche sibh héin a dheis, déan rudan a ha a sisibh amach gaibh. En je kaarsjes is tuilchen, ja, en je vuth. Agus cúideach dé a cháirstaíomh na bhór mun leabhair. En je an scéal dána a bheith Siri I héin mar character. Cháirses ag Siri agus Frederick, cháil sin lúm fé mira. Ha leabhair sin díadach scinnean an bheith cháirste lúm, agus hat a roiide idir mar a bheith an dú, agus cháir sin lúm cúideach. Is folliseach go fíor scríomhíche a han Frida Nilsson, agus chunaigh sin na gacha, nar bheith sinne a ciúmsa mé an cá an saolachgal bha imig éisiamplar éiceise. So suring gaine tar dheonnsaich bhuipeise. I drásta me ha, stati mé, agus tapalah gomór a dtíirst sin a bhí céit, gyda'r clasa cwig marach bí sé an clasa sia. Bhí sin dítearúr ac Bí mi gurniúndrin agus go dearab bí mi smynach ar a gabibh spáir a marach, tapal a bhar sin bhí cádarú. Tíir sin drásta.